uNkulunkulu. Yesu. Ushithi. Umtitha kusumthelela. Simtshele into efanayo. Vuka hamba uyothandazela umuntu, umnikeze indwangu enje, umnikeze ingubo enje. Leyo ngubo omgqokisayo neyokuthi. Moya uqhamuka ezantsi. Nasendlini ngifumene okubi kwabo usho uJehova. Ngalokho indlela yabo iyakuba izindawo ezibushelelezi. Bayakusunduzwa ebumnyameni bawe kubo. Ngokuba ngiyakubehlisa lokubi ngomnyaka okanjela kwabo usho uJehova. Kuba prophet baseSamaria ngibonile ubula. Baprofetha ngoBhali bedukisa abantu bami uIsrayeli. Nakuba prophet baseJerusalem ngibonile kwesabekayo. Bayaphinga, bahamba ngamanga, baqinisa izandla zababi ukuze kungabuyi umuntu empini babo. Wale ngombona umuntu wena eshumayela ethi kubantu abapledge ngokushumayela kwakhe. Ethi uNkulunkulu ethi fakani imali. Ethi supportani, athi supportanini. Indoda kabantu eke uNkulunkulu ukashwa abantu ngoba lo muntu ukashwa abantu uNkulunkulu fanele athole umnikelo kubantu uNkulunkulu utheni bazalwane utheni abantu baduka emini madoda uduka ngisho abantu befundile baduka abantu ivangeli bashiya ngemuva balandela izinto ukholwa nje umuntu ukholwa nje ngoba nake efunani nani nomzongana uJesu akamfuni ulapha uJesu lapha njengoba mawufika esontweni ufika ukhona ematafuleni khona bazana ematafuleni nani futhi bazalwane kwenziwa njani esontweni kuyadayisa awungitshele uJesu ngamthathaphi esupermarket ungafika uJesu esupermarket musana ukudlala manzakithi bazalwane ngiqinisile into engikhuluma ngayo nabo abantu beduka emini kwashintshwa izindlu zikaNkulunkulu zaba ama-supermarket kuyadayiswa in the house of God kwadayiswa endlini kaNkulunkulu kudayisa abefundisi beshumayela nabo abantu bedlala ngathi ingane ziyakholwa zingisiwe zihlukene nesono ziholwa umuntu osangene usangene udrive imoto enkulu kodwa idriver usathana ogcwele la ingqondweni ugcwele usathana udukisa abantu bayisesogweni kade ngilalela ekuseni ngibuka lapha lapho ngikho ngibuka ekuseni indoda idukisa abantu ithi angifunde eBhayibheli angifundi lutho mina ngifuna ukuthandaza koNkulunkulu bezizwe angithandazi koNkulunkulu bezizwe mina abantu engabazi mina ngithandaza kokhulu iphethe yebazalo iphethe inqwaba yabantu idukisa abantu ithi ithandaza kokhulu igqokele ijazi eliyena ngithi nobheke uyahlanya wena ngaze ngakhuluma ukuthi uyahlanya wena uyahlanya awushaya umoya nje bukhoma uyahlanya wena sangene la ikhanda ucabanga ukuthi uNkulunkulu uyilento ecabangayo wena iqoqa imali bahleli baphethe amawisa abanye phethe amawisa nemikhonto baphethe le nto uyabona basangene ngisamadoda afundile ahleli la azosupport inonsense ngoba akekho umuntu ozokhuluma amele uNkulunkulu athi this is nonsense lento yenzayo umuntu onespeed sokushumala ivangeli hawu sivimba abantu bangayisogweni khona abantu abavuna umnyango ukuthi ngenani esogweni babangenisa ngeBhayibheli namasuda amahle amade nothaya bahle baze bafake into zakhona la bedukisa abantu befaka esogweni emini kaBaba yaduka abantu uduke nesibathembayo bevela ama television sibathemba uthi hawu nanga amadoda avuswa uNkulunkulu ashumayela manje ahlukanisa umuntu nezo abantu abasashumezwa lutho abasakazi ivangeli abantu suba ingane ezincane zikuzoba pastor zifundiswa yilamadoda adukile ingane ithi upastor encane ingane iphatha abantu ithi upastor yazini lengane iyothini lengane abantu abexabana emshadweni ingabafundisa ithini ingane abantu bexabana emshadweni baba betshela amagatsha yonke indawo ubona nje nangaleyo ngoma akhona amagatsha khona la khonza khona abantu abadukile bonke abantu abadukayo basuka eqinisweni banamathele emangeni kwenze njani emhlabeni ngizosho nongoma nawu nasi simangaliso nongoma sakhipha abantu emahlazweni kwasuka abantu besinisiwe
bathatha abantu emahlazweni babafake emahlazweni. Siyabingelela abazali bengeke. Yini into engikhuluma abazalwane? Ningayi ema-supermarket esonto abhalwe lapha ukuthi worship center. Uthi uyangena ngaphakathi uyafika i-supermarket kuyadayiswa. Baba Nkosi ayibongo sikhuluma indaba yama-supermarket la agcwele nala kaNongoma. Mawufika lapha kaNongoma nje uqashwa amaphilisi wake wezwa uvele kusuka indoda ethekwini nje izoqasha iphilisi kaNongoma. Inkashi iphilisi ayithunywe uNkulunkulu iqamba amanga phambi kwabantu ithi ngithunywe uNkulunkulu inkashi iphilisi ilikhokhe ayikhokhele nalikhokhele ibiza imali la bakhokhe abantu bakhokhele iphilisi iyona iyaphatha enyuka nge-Mercedes Benz ithi thunywe ubani uyena lenkhuluma ngoNkulunkulu ba no uNkulunkulu adayisela abantu mafutha uNkulunkulu adayisela abantu manzi uNkulunkulu unikeza abantu ini izwi lodwa ivangeli lenhlupheko akuyona ivangeli lothiwa kuyabuswa la siba ney'motweni la siyahlupheka sihluphekela ivangeli ngoba la asihleli siyezulwini asihleli akuyona ikhaya lethu leli labantu abafuna isibali bacabanga ukuthi kuhleliwe la bazofa bayisogweni basazozilanda. Khuluma iqiniso phambi kwaMngcwele nabantu ababalandelayo ngaze ngayidabuka mana amagama amahle bishops apostles naba abapostoli bezoshona esogweni. Ngizomemeza kaNongoma ukuthi hawu zabulawa ingane zakithi sibuka ivangeli lophengu lokuthiliza longithi nontanzi laze lalahlwa ivangeli langempela ingane lasikhuliswa khona ngevangeli zingane ziyangena enkonzweni ziyathola kuthiwa zihambe ziye emaphandle ziyofundana kukhuluma umfundisi obizwa nge-man of God. I-man of God i-man of God kanjani lento ekhuluma indaba zala i-man of God ikhuluma indaba zezulwini ukuthi amadoda phendukani ngoba umbuso wezulu njani usondele laba bashi liphendukani bathi nqakani nazo imoto uyayinqaka imoto ukuze ube nini ufike esogweni. Sewaze wayimisela nje ukuthi makuyisonto ye-supermarket uyothenga bathi sebeshintshile bathi ama-product bathi amane amanzi asiteleni sekuyima-product amanzi akhisho lapha emgodini esiteleni sekuyima-product mthandazo nje la mthandazo ngicela mthandazo nje impela sengithi 100 rand asuka umuntu ongabhadlanga ayothatha lento u100 rand uhlula yena uthenga amanzi store ngo8 rand uwaphuza amanzi uhambe enkonzweni uthandazela uye ku-supermarket mawufuna amanzi ahambe wathenga store ungahambe uthenga amanzi esontweni wangezwa phela uJesu wawedayisa ngamanzi umuntu esimlandela abazalwane wake wadayisa amanzi namafutha. Intombazane nje yafika Jesu yagcoba ngoba lo moya kade waqala njalo kade waqala lo moya amafutha yathi intombazane ithi gcoba uJesu ngomafutha wakhala indoda ethi uyazi la mafutha njalo bese wadayisa esitolo okungcono siphaba mpofu intambamanga yayikala umoya udayisa in the house umoya kaJudas lo ongene befundisa izinto efanele besisiza abantu amanzi bebefuna ukwathenga abawathenge bawubeka etafuleni ukuze umzalwane ngesikhathi sikhonza momini athathe ibhodlela aphuse hayi tethandazeke usithukiswa bo kungcono khelwane wakwazi mamthola ukuthi uxoshwa ngamanzi yekani izayoni phansi mnikazi iziyeke izayoni uhlala ngezayoni izayoni usathane kwashocima zithandazela amanzi angithi bona laba abathandazela iwasho laba sinisiwe bathandazela iwasho bazibiza ngeproduct ngoba izayoni zithi siwasho bona bathi product ungangathi konke engcono lapho isiwasho sangempela njengoba bona bedayisa nosawoti nje lapha kuma-television uyadayisa usawoti njengoba uthenga ngo-500 ngazi imali usawoti imali usawoti esitolo 4 rand lapha usawoti u100 rand usawoti uhambe nje uye endodeni
uyothenga usawuthi ngo100 kodwa yini into esikhuluma abafethu ekuseni hey phuma kulezinto phuma ngempela phuma ubaleke ume uthi ngazi ivangeli mina ehlukanisa ubaba nesona ngazi ivangeli ehlukanisa insizwa nesona ngazi ivangeli ehlukanisa umama nesona ngazi ivangeli ehlukanisa intombi nesona liphiva wazi abayikhuluma indaba zezono lutho ngoba mawungakhuluma indaba zezono iyaphela ifem yamanzi esontweni naku siphuphelwa abantu bo baphuphe bagcwele idolobha lakanongo abanye bathi bayabethela nje yemadoda bayabethela uphethe ikhandlela eliyelo uphethe umfundisi njalo babo sinsini uthi inkosi yathi inkosi ubale ubheleza phule uNkulunkulu nje madoda manje imbheka amen ake nimcabange lisomandla webona sithi masithathu waze wamuhle akuyona lento esicabanga uma sithi muhle sisubuhle awumcabange nje uNkulunkulu eyobethela emzini womuntu esehamba nomuntu eyobethela emba phansi efayikhandela nenaliti usomandla igentleman umdali wezulu nomhlaba owayekhona eqaleni aphinda phatha amafutha owayekhona eqaleni aphinda phatha inaliti owayekhona eqaleni athuma abantu athi abamba uthele emzini wabantu never akuyena ubaba wami lo yakhuluma ngomunye uNkulunkulu hayi lo esimkhonza lithi iBhayibheli eqaleni wayekhona eqaleni wayewulizwi eqaleni uNkulunkulu konke khona kwavela ngani samba singaphethe lutho abithi baba iBhayibheli lithi umphethe nobani noJohane babashaya nendoda enjani esishosha bavele bayibuka nje bathi wendoda awuthi ubhekane thina asibona abantu bamanzi thina asibona abantu bamafutha thina asibona abantu abanyanisi thina kodwa into esiyiphethe sikunika yona sithi ngekha hayi ngamanzi yo ekama Joshua livangeli kanongo i-original gospel into ethi ngena ngaphakathi emntwini ingene ikhulume leli vangeli liyakhuluma abafundisi bakhona wewona bavangela abafundisi bakhona akukhulumi lutho unkosikazi womfundisi uma phambi kwabantu eveza umzimba wakhe ethi we give you all the glory abantu babuka umzimba kamfundisi unjani uNkulunkulu ongakhuluma ukuthi abantu ababe naked amen yo akakhulumi kanti wakhuluma thina ngoba sinjani abantu baphuma epoint bekhiswa uye beze la akhulume la athi igenza sepoint sale point ezakule endlini nazo akhiphe igedi zala endlini intombazana manje ayibuka esibukweni izibothi mangaphuma nginje kushuthi ngisase point athi lo phakathi shintsha gqoka kanje igqoke kanje intombazana iphume iyendlini kaNkulunkulu hayi supermarket iyayibona noma kanjani ngoba akekho umuntu okhuluma esupermarket khona umuntu oqoqa imali esupermarket nezisebenzi ezisizayo njengoba ubona nje abashaze ashalisha eyisa umfundisi eyodayisa umnikazi wesitolo abashayo la in the house of God sine leader esilidayo iBhayibheli mayesefikile uyaqondisa izwe ngesona nangokulunga yasefikile abantu siyababiza sibaletha kuye yena uthisa thina singabavangeli siyalanda thina sishe kuye afundise yena ayisekise uthi usemhlabeni bese ezulwini
Esifuna kuyagqokwa. Esifuna kuyahlonishwa. Esifuna kuyagqokwa. Kodwa phayinda kugqokwa. Ivangeli. 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 Ayikho lendlela esingancenga ngayo. Ngoba asidinge imali ukuze sithuliswe. Asipledge la. Siyashumayela la. Asivule zasi la. Sivula phezulu la. Asivuli ngezasi la. Sivula ngaphezulu. Amen. Yo. Uneshwa ivangeli mangakhulumi kwena. Hlala nje unami. Ngithula. Umfundisi wakho akhonto ekhuluma. Uyakumotivate. Masabe mzalwa. Jesu wasixolela izolo zokudala. Na basenza nomusa thi udlala isigebengu. Asikutshela ukuthi lento yenzayo lokho udeyithana namantombazane. Iyakudonsa nje. Ikusa esogwini. Egcineni ma sewuholelwa uzothi uneshwa. Uzoneshwa. Angithi uphethe ifoni. Asikho thina sikubona. Mawuphambi kwabantu njani? Usindisiwe. Uyafaka siyambonga uJesu basalwa. Usindisiwe. Ukusindiswa kuyona ivoice utabelele. Usindiswa akuyona isuti. Ivangeli. Vele kwahlule. Yeah. Nasemphefumulweni. Hlula lemzalo wami uhluliwe. Ivangeli ngakufundisa nje ekhaya ukuthi khulunywa kanjani. Enkonzweni njalo akakufundisa ivangeli khulunywa kanjani. Akakufundisi. Selikufundisile ukuhlabelela ngiyavuma. Kodwa akakufundisi isimilo. Isimilo. Indlela okhuluma ngayo, indlela ogqoka ngayo, indlela ohamba ngayo, indlela owenza ngayo. Ayikasho ukuthi ivangeli. Kodwa indlela ohlabelela ngayo, nendlela ofaza ngayo iyakusho yona. Kodwa indlela owenza ngayo iyaphambana. Uyabonakala. Use supermarket. Awafiki. Ekhona. Manje wafike khona awukholwa mawula endlini ekhona. Uthi uphuma nje la. Ucabanga ukuthi lamandla othi bawukhuluma uthi ukhulume nomuntu uthi mase wedwa ikhuluma ifihla lithi uyangona ngesikhathi ukhuluma lapha awukhulumanga kahle. Jesu. Phinde emva. Hayi into ukuthi umuntu lo basalane uvele wangembulela nje. Embula yini umuntu la mbuthi tezile pheshe engazembuli tezile. Funa kwakhiwa ikhaya qala. Hayibo. Kwakhiwe la isimilo somuntu. Abesethe ngumntwana kaNkulunkulu. Usuyaqualify ukuba yini? Umntwana. Awuqualify masinje. Yabona umuntu osahukeka noma ingane usahukeka. Yo, awasebenzi ngapha. Hayi uthangasebenzi. Hayi ikhona iproduct kaSibanibani. La kaNongoma. Niyamazi ke la. Ikhona. So wethola. Webo? Uma ngicubela. Uvuke sengabuka. Uthi uyafakaza umuntu. Ngiyambonga umprofeti. Bazalwane. Afika la mina la ekhaya nganginesibhobo esasihlaba la siphume ngala ngemuva. Ngani nje ngasebenza iproduct. La ekhaya bazalwane. Sanyamala isibhobo. Awunje. Nako uthi ngathenga iskipa. Athenga iproduct. Senekhanda lomprofeti. Safuna nje isibhobo senze njani? Ya, right. Ikhanda lobani? Lomprofeti. Nani futhi the product. uJesu. Kuyathiwa ngoJesu. Nabo abantu bezolahla egcineni bo. Baphakanyisiwe abantu. Bavela kuma television. Badunyiswa babhala ku screen ukuthi ngofuna supporta nansi ministry. Angase ngizwe le nto be. Support. uNkulunkulu engikhiphela lapha kwa KZN ethi ngishubele khona. uNkulunkulu uyangisupport.
ngeke ngibuye nje lo angibuye nje ngizebandla ngithi bazalwane njalo angithi niyabona ukuthi ngiyashumana phaka 1KZN ngicela njalo nifake imali eyokwenzani ngisho ubani mina ka 1KZN bona bathatha imali bayisa ka 1KZN bancenga 1KZN bathi sicela ukubonakala TV mina ngincenga 1KZN uKZN uncenga mina uKZN uzoncenga abantu njengoba ngikhuluma nani nje fanele ngihambe ngiyokwenza njani ngiyombise khona into zakhona angikhokhi lutho angincenganga lutho kodwa iTV encenga mina hayi ukuthi ngiyoncenga iTV ngoba kwenze nje inani iTV lengasiza ngayo izokwenza iTV ukuthi ngibe nebandla bayekeni bazoba namabandla bazofa bayesogweni bephethe iBhayibheli awukuthi ingane zayisaduka emini kapha zidushwa abantu hawu zaduka ingane zakithi engathi nawe nje ngiyabona udukile mhlawumbe waduka kahle waduka emini kapha uduswa indoda ifaka uthayi neshuti ineBhayibheli iphethe namanzi lokuthi qhabo yayusa nje yadusa nje yakutshela uJesu yakutshela yona yathi ngoba ngithandazela mina amandla azokwenza ukuthi yakhohlwa ukuthi kukhona indoda eKalvari ngegazi layo waphila igazi bafela amandla ayithi indoda engahamba ithi yafela abantu ngaphandle kaJesu shumani ivangeli elingaphethe impepho shumani ivangeli elingaphethe manzi mzalwane shumani ivangeli elingaphethe sawuti sishumani ivangeli elingaphethe ndoda asifuni ngishikipe sonto nesonto lona enekhanda likaBishop lutho ngawunaso asifune ikhanda likaBishop sifuna ikhanda likaJesu thina yakhe zingabhari kipa to international revival ministries kodwa basengena ikhanda lendoda iyosho ukuthi ibandla liyaduka lonke ngoba ikhanda lendoda selivele once wavela ikhanda lendoda wonke lowo muntu uyadukudukela endodeni. Thank you Jesus. Dukela endodeni ekhona uJesu bathuka abantu uthandaza kabili kathathu. Where's my water? No, sisi. Where's my water? No, sisi. Where's my water? Give me my anointing oil. Give me my anointing oil. Anointing oil. Matthew chapter 10 verse 1. In the Bible, which is wabiza abafundi ba wabanika shameni na lithi Bible wabanika abanika ngenteni akhosa otobhaliwe into nje engiyaziyo mawusikhuluma ngosawuti Matthew chapter 5 iBhayibheli lithi uJesu wathi nina hayi uthi hambani yothenga uthi nina niusawuti uyayiphatha leya sawuti kodwa akasho sawuti odayisa uthi nina niusawuti ngisakhuluma ngamanzi uthi la manzi enginika wona azokhophoza eswini azodayisa ngoba magama nje bangikhuluma nanje kugubhoza wona amanzi ngimile ngusawuti amanzi ayakhophoza suka madoda Yes, Lord. Nangu ninatuma mina maproduct God watuma mina atuye na maproduct atuye letina sibe usauzi sibe amani Jesus hey so masfiana ngoma mfana sibe mabomela abantu sibe manje shushwa yini sesingaze siyoshona lapha esupermarket eBoxer siyofuna neBoxer ngoba sikhona sila umuntu mayifuna ngosinanga phuza mntaka baba phuza iningi lento phuza siyaqala
Ayikho njengoba sila nje kwenzeka Siyaphuza. Siyaphuza. siyaphuza Thank you, Jesus. adayisa mama uyabo makuwukuthi bowujwayele lento okudayisa hamba umtshele umfundisi wakho uthi le mfundisi ngifike kwenye isonto ngaphuza amanzi angajwayelekanga usisi waseSamaria wagijima wahlangana noJesu wafula indala lento yamanzi wagijima nesitsha ejahe khona eThanzania wathi uyafika eThanzania wafika khona indoda endala ehleli ngemfundisi eThanzania yahlala ngoba yahlala mana yilapho yahlala nje eqhibini laseBethesda ngoba le ndoda indoda evala amachibi akusuka amadoda yavala laseSamaria yabona ukuthi laseBethesda yavala lakhona Jesus yavala Bethesda yavala indoda yayadile uhleli for 38 years yabona inkosi abantu njalo besana awuthi ilivale lechibi bonke abantu bangayi echibini maye kodwa echibini abafusu echibini sebezwe emanzini amanzi opheli banekanyeka naye intombazane ibhizi ngalezi asinayo eBethesda eSamaria eshona khona inkosi yafika yahlala ngakhona emthonjeni yafika intombazane isokha amanzi iyaqhaza futhi nokhokho bethu babevele bekhaya lethi indala lento nokhokho bethu baphuzana wathi uJesu khokho nokhokho ngiyawuvala lo mthombo manje wentombi ayinakhona sefika amanzi lethi intombazane kodwa ngoba yayiwele katweni mkhulu bakufuneka indoda enkulu ezovala imthobo ezoba nesibindi izovala amanzi abantu abaphila ngamanzi baphile ngoJesu zovala imthobo noma ungagijima uye kubona umthombo kodwa iqiniso usuyalaza mina bengisho ukutshela umfundisi wakho ukuthi khona umuntu engingamazi noma ngibiza ngenja praise God ngoba uzwile avalwe eSamaria thatha avalwe intombazane ya isipapako eyayisiphethe yabona ukuthi mayingahamba nasiphinde emuva izosindwa kungcono isale seyishiya kuyena zasali papako yathi intombazane ingasaphethe isipapako